Horas, selamat pagi batta ganupan. Rigapan si ganupari batta nagabe ayatarian sadarion. Aima hari Senin tanggal 30 Agustus 2021. Aima tersurat bani Lukas bindu 5 ayat 5. Jadi nini si Simon mamambalosi, Guru, terus doha nami saborginon loja menjalai, tapi sengdong dapotan, tapi mangusagahkon hatamu, rado au mengamburhon jala ai. Taganupan nalongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus malas hurta tene, buhita puho ibagas na huras-huras bani suguton. Taganupan bodo nani idingat kita izin puho hita bani suguton bahasa adongdo hasomanta namaningon marhorja lembur bahkan langbu terpodom demi untuk masukupkon haperluan si ganupari. Alaniai bani panorang suguton langdoh pengalaman taai, bahkan pengalaman hasoman taai songon nani alami ni Petrus ibagas na manjala ikan. Taganupan tapi rado masih patah. Porini pe duma berkejar keras bahkan lang modum alani untuk keluarga demi untuk keluarga, tapi hasilnya lang sadia. Totijon ma itaganupan nalongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus unik tumang. Ternyata Petrus naduma terlatih loja menangkap ikan menghadapi berbagai-bagai ni gilumbang pakun lugubulun itaw, tapi tetap do pemberi panorang ni tetap do sir-sir menangihon pengajaran ni Tuhan Yesus. Janah bahkan itongah-tongah ni halo jaon ni ay ihapurluhon ni dotong lahu mengajar pengajarian ni Tuhan Yesus. Ay maase ibagas hasabarun ni ipilih do iya gabe susian ni Tuhan Yesus. Ay maasi bapainang gabi pedoman sonaha sabaran ni Petrus ay ternyata jadi Tuhan Yesus doai ay maasi pilih iya gabi susian ni na mangihut itaganupan bapainang nalongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus. Adong dohumani guguh na baru bani Petrus sangga pajupa iya pakon Tuhan Yesus. Namin anggo maronjolan bani pengalaman ni, maronjolan bani halo jaon ni, talup manamin iya marsaran bahkan halani kekecewaan ni dumalau ia manjala tapi langadung ikan talup manamin menyerah janah lahu ia modum tokin lahu madadikon kesibukan ni. Tapi ahanay horjahon ni Simon agipe ia loja agipe bahat si pikir honon ni bapainang rodo iya
hubani Tuhan Yesus. Lahu manangihon podah ambilan hata na madeyar na pinadasni Tuhan Yesus. Natotu on mahoma nagabi perguguh bata. Ibagas na sihol mamukah lahuan tabani panurang suguton tungon. Rado lang marbeda persoalan na pakon hita na tuari luari na salpu. Pakon persoalan ibagas sa daryon. Tapi marlajar hita kumbani pengalaman ni Petrus. Porini petongon gatido huma idopakon bahkan ialami hita. Porini pihalak rajin marhorja, bujur marhorja, pokut marhorja, tapi rado hasil nilang dong. Songon nialami ni Petrus ay. Yopot do marhorja, yopot do manjala ikan, bahkan lauhu tau na bagas, tapi langdung dapot sadape ikan ay. Natotu malas nihur bata ay masongon Petrus. Porini petongon ibagas ganup halo jaun taay. Martambah-tambah beban si pikir hononta. Tapi roh hubani Yesus aido nagabi guguh bata. Artini ay bapainang kuriya nalongan ni bagas Tuhan ta Diyos Kristus ijape hita marianan bani panorakon. Ningundung duha petingir nihur bata. Bahasa songon na isobot ni Petrus ay. Turus do kanami sa bornginon loja manjalay. Tapi singdong daputan. Tapi mangusagakon hatamu. Rado au. Manamburhon calaay. Hata ni Tuhan Yesus. Parentah ni Tuhan Yesus. Aido perguguh bani Petrus. Mangajamkon hata ni Tuhan Yesus. Aido nagabi pangarapan. Ijin marsahap Tuhan Yesus. Janah ihorjahon Simon aha hata ni Tuhan Yesus. Adong pos nihur. Adong keyakinan. Adong tenger nihur. Bahkan adung semangat na baru bani Simon Petrus. Lahu manlugahon suluni use. Hutaho na bagas. Hujape. Marhasoman hata ni Tuhan Yesus. Tutusonay mahita bani sogoton. Bapainang nelongan ibagas Tuhan ta Diyos Kristus. Marasoman hata ni bata. Marasoman parentah ni Tuhan Yesus. Adong tenger nihur bata. Porini petongon loja do hita makorjaon horjata si ganu pari tapi lang boy soh kita. Halaniaha halani adong pangarapan bata. Sadokah ibagas hata ni Tuhan Yesus do hita makorjahon horjata ay. Huja isuruh Tuhan Yesus kita. Dopakja isuruh Tuhan Yesus kita mangamburhon jala ay. Ijay do hita dapotan songon Petrus. Toltu ijape hita marhorja sa darion. Ijay mahita jupahan malas nihur humaha sa ganjang ni Arion. Tuhan mamasu-masu martonggo mahita. Terima kasih Bapa bani sogoton hatamu nadop manurangi hanami. Bahasa itonga-tonga ni hagalekon pakon keterbatasan nami. Ibagas salojaon nami
masarihon guluh nami si ganu pari hape Tuhan. Mangajamkon hatamu, aido tongon perguguh ban nami. Jana mangajamkon panramotionmu, aido nagabiharohan ni malas nihur apa pasu-pasu ban nami. Ase ibagas sadarion, yondoskon hanami ma ganup horja tonggo pangarapan nami hubamu marhiti Kristus Yesus Tuhan nami. Amin. Horas, shalom, salam sehat ma hubata haganupan.